shabalala njengamazwe lokuvela Vila ngayisolo lento ungangabethi akasali uzodinga special prayer Umthandazo njalo ehlukile weminye ndawo Wamthandazela wambeka izandla wavuma umoya waqhubisa isu Wamthandazela ngamandla wamthandazela yabimela Obegcineni kwavela isisu Wadodana libheke into endlala ngazo Hayi wonke ngembuka waqedela icasha ngegama lakho lonkolo Wadodana libheke into endlala ngazo Hayi wonke ngembuka waqedela icasha ngegama lakho lonkolo Wadodana libheke into endlala ngazo Hayi wenze imbuka waqedela ithina khona Wadodana libheke into endlala ngazo Imina wethu shumlethe ukufana ngazobhola iyamdala ngabazobhola ngofi kalathi ngofi umuntu lengudane yathi efana leyo Bafowethu ngifisa ukunazisa ukuthi uShumlenzizwa useyenzile ialbum yesithathu ezophuma ngomhla ka27 kuyona lenyanga esekuyona yephasika engicabanga ukuthi kuzoba injabulo kakhulu ukuthi abantu beyilalele ngoba kukaningi bengifonela besho ukuthi bayofisa umsebenzi ukuthi ke bangisebenza e-studio ngiyangizipha isikhathi sokuthi ngenze show ukuthi ingoma engiyenzayo izobajabulisa so ke ngiyacela kakhulu ukuthi beyisupport ialbum ezayo isihloko sayo sithi mama ngiyabonga